салом бинандагони азиз. калимаи фирдавс ки баъзе онро калимаи арабӣ мепиндоранд калимаи асили тоҷикӣ буда аз қадимтарин китоби муқаддаси тоҷикон авасто манша мегирад. дар мавриди мазкур муҳаққиқ алиакбар деҳхудо дар китобаш менависад: дар авасто ду бор ба калимаи пейрадейза бармехӯрем ва он мураккаб аст аз ду ҷуз: пешванди пейра ё пойра ба маънии гирдогирд ва пиромун, дайзо аз мастари дайз ба маънии анбоштан, аз рӯй ҳамчидан ва девор гузоштан аст. муаллифи фарҳанги низом бошад, дар бораи асли решаи калимаи мазкур баръакси назарияи боло маълумот медиҳад. ӯ менависад: асл лафзи фирдавс фардои форсӣ аст, ки қиёмат нисбат ба ин ҷаҳони фардо аст. ба маънии фардо рӯзи баъд аст. мувофиқи манбаъҳои форсӣ, калимаи фирдавс дар навиштаҳои замони ҳахоманишиҳо вомехӯрад, ки ба таҳаввулоти маъноӣ дучор шуда аз мафҳуми замини гирдогирдаш девордор ба мафҳуми боғи калони сарсабз расидааст. дар ин бора дар луғатномаи деҳхудо маълумоти ҷолибе зикр гардидааст. дар замони ҳахоманишин дар эронзамини бузург ва дар саросари қаламрави онон, бахусус дар осиёи сағир, пейрадейзҳо ё фирдавсҳо ки боғҳои бузургу паркҳои бошукӯҳи подшоҳу ҳокимон ва бузургони эрон буда шӯҳрате доштааст. ин муҳит дарахтони анбӯҳ ва танвар доштанд ва об дар миёни онҳо равон буд. чорпоёни бисёр барои шикор дар онҳо парвариш меёфтанд. шоҳаншоҳони ҳахоманишӣ ҳокимони худро бар эҷоди ин гуна боғҳо дар қаламрави ҳукумати худ ташвиқ мекарданд. ин гуна паркҳо ки дар сарзамини юнон вуҷуд надошт, ногузир анзори юнонёнро мутаваҷҷеҳи худ кард ва онҳо низ ҳамин номи эрониро ба сурати пародизус ба кор бурданд. дар баробари ин бархе фарҳангнигорону муҳаққиқон калимаи фирдавсро вожаи ғайрифорсӣ донистанд. масалан, муаллифи фарҳанги қиёсу луғот дар мавриди мазкур навиштааст: фирдавс дар асл ибрист ё румӣ ё сурёнӣ, ки ба арабӣ нақл кардаанд. алиризо кӯҳӣ баъд аз таҳқиқот ва баррасии маводҳои зиёди илми таҳқиқотӣ ба хулосаи дақиқи илмӣ омада менависад: асли вожаи фирдавс арабӣ набудааст ва забони мабдаи он қатъан эронӣ будааст. инчунин аз адабиёти классикии форсу тоҷик бармеояд, ки муодили калимаи фирдавс, пирдавс, ҳанӯз дар асрҳои 9-10 дар забони форси тоҷикӣ мавриди истифода қарор мегирифтааст. масалан, мувофиқи маълумоти муаллифи фарҳанги онандроҷ, вожаи фирдавс дар китоби осорулбоқияи абурайҳони берунӣ ҳамчун пирдавс истеъмол гардидааст. аз ҳамин ҷост ки дар бештари фарҳангҳои форсӣ, бурҳони қотеъ, луғатномаи деҳхудо, фарҳанги онандроҷ, асли он пирдавс дониста шуда, фирдавс муарраби он ба ҳисоб меравад. бояд зикр кард, ки калимаи фирдавс қариб дар тамоми забонҳои бонуфузии ҷаҳон аз ҷумла русӣ, англисӣ, арабӣ, итолиёвӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, испанӣ, юнонӣ, лотинӣ ва ғайра мавриди истифода қарор дорад. калимаи фирдавс на танҳо дар забонҳои гуфташуда, балки дар ифода намудани номи баъзе шаҳрҳо, одамон ва ғайраҳо низ истеъмол шудааст. аз ҷумла метавон шаҳре аз иёлоти калифорнияи штатҳои муттаҳидаи амрико, парадайз, номи собиқи шаҳри голд кост, сафирс парадайз, шаҳре дар невад, парадайз, силсилаи ғорҳои кӯҳи каскади иёлоти муттаҳидаи амрико, парадайз, номи шоири бузурги форсу тоҷик, фирдавсӣ, номи қаҳрамони асосӣ
در رومانی در راه جک کراوکا سیل پارادایس و غیره رو نام برد. همچنین کلمه فردوس بغیر از کتاب اوستا در کتاب‌های مقدس یهودیان تورات، مسیحیان انجیل و مسلمانان قرآن نیز آمده است. سوال به میان می آید که چگونه کلمه فردوس به زبان و کتاب‌های گفته شده مانند تورات، انجیل و قرآن راه یافته است. در تورات ذکر شدن کلمه فردوس را علیرضا کوهی چنین شرح می دهد. واژه پردیس بارها در کتاب تورات به کار رفته است. در عهد قدیم 3 بار در معنی دنیویش ظاهر شده، 13 بار به معنی جنت و دار جزا آمده است. سببی به زبان یهودی وارد گشتن واژه فردوس باشد در لغتنامه دهخدا چنین آورده شده است: واژه پردیس پس از آشنایی یهودیان با ایرانیان در بابل در عصر 6 پیش از میلاد وارد زبان عبری یعنی یهودی شده است. باید قید کرد که اگر در عصر 6 پیش از میلاد کلمه فردوس به زبان عبری یهودی وارد شده باشد، پس تا نزول کتاب تورات شاید کلمه مذکور الکی همچون کلمه خودی در زبان یهودی قبول شده بعداً به کتاب تورات داخل شده است. در قرآن کریم باشد واژه مذکور همگی 2 مراتبه در آیت 105 سوره کهف و آیت 11 سوره مؤمنون آمده است. به زبان عربی باشد کلمه فردوس توسط زبان یهودیان و مسیحیان اقتباس شده است که در این باره در لغتنامه دهخدا گفته شده است. کلمه فردوس که 2 بار در قرآن آمده از دین یهودی و عیسوی به اسلام رسیده است، ولی این معنای آن را ندارد که واژه فردوس از کتاب‌های تورات و انجیل و کتاب مقدس قرآن به واسطه اقتباس شده باشد. احتمال است که کلمه مذکور توسط یهودیان و مسیحیان که در سرزمین عرب زندگی می کردند هنوز سالها پیش از نزول قرآن به زبان عربی وارد شده باشد. علیرضا کوهی در مورد مذکور به خلاصه دقیق علمی آمده در مقاله خویش می نویسد: واژه فردوس پیش از اسلام وارد زبان عربی شده است. باید قید کرد که کتاب تورات کتابی می باشد که توسط آن واژه فردوس به بسیار زبانها و خصوص زبانهای اروپایی وارد شده است. در این باره می توان به معلومات زیرین علی اکبری دهخدا رو آورد. در ترجمه یونانی تورات کلمه عبری گان و پارادیس هر دو بدون امتیاز از یکدیگر در یونانی به پارادیزوس گردانیده شده است. واردشوی کلمه فردوس در 2 زبان با نفوذترین اروپایی انگلیسی و روسی نیز تاریخ خود را دارد. یعنی کلمه فردوس توسط زبان فرانسوی و زبان روسی وارد شده و زبان فرانسوی باشد از زبان یونانی اقتباس گردیده است. کلمه مذکور به زبان انگلیسی نیز از زبان فرانسوی وارد گشته است. باید قید کرد که واژه فردوس در معنای اول باغ یا بهشت بوده در معناهای دوم و سوم بر اثر تشکل معنایی مفهوم‌های زیادی را افاده می‌کند که همه آنها افاده کننده مفهوم باغ یا بهشتند. در آخر به خلاصه میتوان آمد که کلمه فردوس اولاً از اوستا منشأ گرفته بعداً از زبان فارسی باستان به زبان یونانی و از زبان یونانی به زبانهای اروپایی اقتباس گردیده است.
به زبان یهودی باشد کلمه مذکور در عصر 6 پیش از میلاد وارد شده بعدتر به زبان عربی نیز توسط یهودیان و مسیحیان در سرزمین عرب سکونت داشته اقتباس شده است. بعداً کلمه فردوس توسط زبان عربی به زبان تاجیکی با شکل فردوس وارد گشته است که همانا کلمه فارسی و تاجیکی است.